Zdravo vojsko, dobrodošli na moj novi video. Danas opet ozbiljna tema, ali ja ne mogu da budem ozbiljan. Mladog gejmera muče drajveri. Shodno tome, ja ću vam danas objasniti šta su drajveri, kako naći drajver koji vam fali, kako instalirati iste. Intro nemam, ali imam neku haubicu, duplu, pa da krenemo. Pucaj. Gde ste pošli bre? Dođi bre na double haubicu. Da ne bude pose, čikamone, ti čitaš. Nego, šta su drajveri? Najprostije moguće objašnjenje. Drajveri su softveri, programi koji spajaju device, tastaturu, sa kompjuterom ili ti softverom Windows operativnim sistemom, zato da bi mogli posle tu tastaturu da koristite CSGO na primjer. Idemo, druga tema. I evo da pređemo na radnu površinu. Gde se nalaze drajveri, kako provaliti koji drajver fali? Uđemo Windows, dole Windows, sličica, kucamo DVC Manager, Enter. Došli smo do otkrića. Tu su svi mogući drajveri. Ako neki drajver kojim slučajem za BO nema ga ne fali, obično Windows ima podršku za 99,9% drajvera, da ste online ili offline. Šta je bitno? Ako imate uzvičnik žuti pored, znači taj drajver nije tu, ne radi dobro, treba da ga instalirate. Možete da ga instalirate putem update-a ili ako piše install, da ga instalirate preko device menadžera. I zadnja tema, kako da instaliramo te iste drajvere koji nam fali? Prvo što sam rekao, možemo preko device menadžera, mada ja, da se ne mučim, da se ne peglam oko toga, preporučujem i vama za 17 sekundi, mnogo lako i mnogo jednostavno. Driver booster, koristim ga možda posljednjih 15 godina, tako da funkcioniše i vidio sam nekog dečka kako instalirati drajvere za 20 sekundi. Evo, ja ću da vam pokažem kako instalirati drajvere za 15 sekundi. Idemo. Palimo, možete da skinete, bit će link u opisu moj, znači možete da skinete, kucate driver booster, evo driver booster, enter, našli smo ga, driver booster, eto, to je taj link, driver booster. Dole ću da vam stavim moj mega link, znači isto sve legalno, sve legit, free program, znači skinete ga, da preskočimo taj deo download, ja sam ga skinuo. Instaliramo ga, yes, mnogo bitna stvar, da ne bude kao u prošlom videu, da napipamo neki adver, odgledajte obavezno prošli video. Kaže ovako, mnogo bitna stvar, install i top VPN free secure boost, nećemo, install, ne, znači obavezno se oštikliraju ova dva da ne bude neki adveri u pitanju. Instaliramo ga, no thanks, hvala ti, ne treba mi to. I sad ide skip. No thanks, scan now. Kaže ovako, instalacija kompletna, successful, please scan now and run it. Ajmo da vidimo, scan now. Isključimo reklamu. I sad on tu nešto skenira. I kaže imam update iz 2006. moj radi mi kamera, vidimo se, vidim se, smijem se, noći, oči, usta. Radi mi kamera, mogu da ga updateujem, neću to da radim, sve imam drajvere koji su mi potrebni, to je to, možete da updateujete na posljednju verziju. I za kraj, grafička karta ne skida se preko driver boostera, nego u zavisnosti od šta imate, Nvidia ili AMD. Opet se vraćamo. Važi. Device Manager kaže ovako, gde da vidimo, čikamone, gde da vidim koju grafičku kartu imam. Display Adapter, Display Adapters. AMD Radeon RX 6900 XT. Ja imam AMD, ali mi ćemo da prođemo Nvidia prvo. Da
prođemo i video prvo. Kaže ovako, sajt Nvidia, official sajt, imate isto link dole u opisu, kaže koju grafičku kartu imate, GeForce, neku serija 30, 30, 50, 30, 50, search, bam, download, mnogo prosto. Ili u slučaju AMD-a isto dole link u opisu da se ne mučite, jel vi volite da se ne mučite, ja se mučim za vas, evo, kaže ovako, RX 6900 XT, da si iskučim malo s jaku grafičku kartu, ali ono, 6900 XT, bam, submit, kaže ovako, ohoho, kaže Windows 11, ne treba nam to, download, mnogo prosto, sve je valjda ostalo, znate kako da instalirati ovo. Vojsko, to bi bilo to za ovaj video, ukoliko sam vam pomogao, ostavite neki lajkić. Ukoliko vam se sviđa kontent koji trenutno radim i koji sam radio u prošlosti, može jedan subscribe. Do sljedećeg videa ili live streama, pozdrav!